Pini Karbi Prime Time Birta long pen kadok kabya phantame cardom na pazawiklo. Tangte Pini Karbi Prime Time Birta archwitha. Pini Terepo ni Pai Kray Siar ni APHLC Lumbazong si Siamepu Razentimung upon APHLC Tiripia long Secretary of Handloom and Textile Arpu Kipipon Tegapot Kar Chopido. Labangsu APHLC Tiripia long Razentimung upon Secretary of Handloom and Textile Arpu Kipipona Teke Kedam tang Tiripia long dihin rimbang Arpu Pilo Mate Denglo. Lasinon puthot arpu ke themuchot si pek thulupota dipu eliamepu deuriteron pen ninje. Lapusona pura hod advantage Assam 2.0 along Assam Chief Minister pen kaning Japon. Karbi along le ambani apha nikre phwangbong pipo pen. Puthot Karbi Autonomous Council pen all political party, all social organization, sai kamasai phwangbong kaching vaya hod. Langkaijan border along ambani aphan long leke pekjipuke mentuneta chedon dun thek thepusi APHLC lumbazong si siamepu rajentimung lapen dipu la mepu deuritero natumpen lamthei chepak langponthu Ajong Constituency Committee hoi APHLC ahin pen radaphan klar dakalam ke pachini kantung la hello jasemet non along BJP tum ke claim ke dam ajaha ke chok chain li tum thek ponlong lapen team Karbi Anglong tum alang li tum council along ajaha development akam ke claim along ke chok che isi hini ni tum thek don long pen aposini tum Lumbajong Constituency APHLC ahin pen ke kam khedun mate chedonun thek thepu rat angno kachepe klangji phansinang tum media phancho phapon number 1 nilitum thekdun long lo BJP tum ke claim ke dam ke chokche jasemet development pu penamen penamat longle phelang kachi pawir ji anathu si non BJP tum claim ponbo halake la hello lease ki payment pen ke jormen pen kaprek la poson si ke claim thap pen apot non jasemet Karbi tum ke do ke tha inglong aso tum ke do ke tha sumkrong so se non mandel antes Assam 2.0 laso a project non ki biji pop abangke jasemet Karbi Anglong si long leke o pen di mahasau long sike on pusi chief minister hala so ningje de chief minister Himonto Biswa Sarma ladak kopi odhikar lo alang ni gitu long le putha alang ni chief minister lo polling le dana claim tapre ji alang ni konna odhikar lo kelo lake Himonto Biswa Sarma la unset alang ni kining je long lo kelake dat tim Karbi Anglong atum hanlang laplo ki luthek tik ke thek tik aposi ne ke claim a ling ni ning ke hang ling ni ning je ta bani via ling da chok pu pen kamata pen lang plot pen se alang ni ke ning je ni tu marjulong lo labang so a project ke dak langkaijan lumbajong lo sigi biji pu alam ini tum asal ko birta lo asini tum lumbajong a constituency pen ke APHLC pen ke chedon de a pen central committee pen chedon de lagi kali mari chedon de lagi en pusita litum kan duka we male ki joy ki jil pu develop kali nasi litum aprang bana chini lo सरकार के होना तुम डेट के चरे तुम रिसेट नहीं चीनी पर सिप ओ नहीं पुगला हेलो लासी तुम आर्जुलों लो सरकार तुम अकेरी के तुम फन के थंग तकली सीधा हला दक तुम कांगवाई दुन तपेन के कि मिशन जी मक हेली मा पुला के हदक में थंग अलों योंगजुंग चिरी दुन टेक नहीं लासी टॉक्स पिने सोनबा नीला हाय इंगित के लोंग के एमओयू टॉक्स होता सोन सिपुलो pen ke MOS tok hini ke thom la pen ja ka sa tok su thon si long lo
hala dak kar juju ke nang tum state ke hang by chance circumstances jongsi sorkara hin pen budget kate weta sangkok pulote nang tum kichi sulai no yakong ko amdu revenue ko amdu pusi kar juju pusi pu lasi labang so bangke nang tum long industry ave factory ave lasi nang tum by chance jongsi sorkara hin pen budget ini akaron pen jong si cington kok kulit yang tinggi sulai unai jila soya kong siap first ke dunai ji labang source pandu si kariju la si non ile to ma siya ma bhantar labang si palu chok labon nili ke matha teng bang ke la si lahai industry development kadu ko vita tin kok lo la si lai ban ulo pote char chak on ko long le nam ko jat si matha bon ate non ke wang ji cingrak dak dulo kithir tang tai le tum mo pen ta pulo sisa ita silo lata sita thang ta liawe dak rap ta chini ne sarkar pen kupya benefit ne ye sisi ke dohut jontro pi pinan pi prung lo kasi manja ranger rong paras na ho phansi ki toilo bang get tang pupe pu nil phanang than le na athe nil mai pina pun than lo halaso athe dak kopi kong kan tong profit dum ma council pi siglo ma kon percentage ma lai ke hang dam karju dam ipu dam get and puke a phi chini dulo 10% pen chot ke lana 99 years ke kopi rali tu mading du angkel ha cement da konat to no konalo ne inu dak siam man po hem chiki mi po inu dak in charge man po hem chiki po la po anda thang ta we nge sakru je chupi ne anke kopi ro dak le il tum ji plang ke sisia ya ku ke li tum si hoda ke jok aku aparti sida letum Karbi si kopi ma ki toy dun la sahai non ke kalidet kumane independent thu da hai ji hada ke asona in flux ti wang the kopi polo munela kai ke akai le da ka sakuri ke long wer kali retire be ji kan thong ke ba phi kan phi ke ba phi ke arok sarkar ro te ni kan thok thok ke phi lu te retire po te la ni kan thong ke do ke ji po ji pi do po an ke ala da kumane bangke kinukang tung tung jajir po jil pipen long leri po jat po retail ko telong sina po da ko son do ko lasi non bangke bogayan no bangke ko anma population ke ong pena bangke litum Karbi atim ke suri trop ne trop sine sine non ke banji ke an susi dini Karbi long tenge iron india ta ha singason ta jo phur bom lo pusipu yola son si ason anda hala bang sarkar tum kiri sak pen chap tu dede dat pulote ko son ni tum lasi nil tum han pen ko push lo cc pen punoi central committee punoi la committee mole tum de la ha scheme mo khake ko push lo nil han pen la Nilip Education Development Block ke parlo upper day groom lokhiram rong phara arung along ihum loke chali ahem dolo lapen loke chali also mar aphai sita me pinang andolo bona than bang inut vera jok nona kimia than bang inura phan Karbiang long autonomous council hin pen nang toy vek thapusi katuningri Upper Daygroom LP School along ke nona mat loke charli aklim sumaratuma phai ke bang plikep so se dolo Lapen halapu Anganwadi Center along klim sumaratum pen pachiro prapet pulote kado kave bang trok sikep so se non ke plengtang Bonta headmaster bang inutvet amatsi loket han pinnang anaki sungdol Lasinon prabjin pen non inut assistant teacher nang toy thapusi SMC mate school managing committee maipu bindo rongphar headmaster lapen rongara ratum pherang kya tuma thengno nang chethandu lapen non amat han an kituna bang inut nangla school ahem kasalok jia phan hemasar nung aklong along kasalok jia phanta Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tulira monghanga phan lapen Nilip local amesi pobito rong piatuma phan kachuningri padapo to kai dang liban chetan ikjima niniban lake bindorong par lapen nilidak apadarum LP school managing committee along nili president kusi dengan nama kasi na tum na kompri po na to kan suru part lo kasi pangsi na to pulu ipan padon tujuh labang so skulong
pipi son kawe ba koson si dambom lo bang solam thainang li details than po ik thate nili kachini ateng ten ke thanji abang la halo nili ra bangso aparagum LP school long nili pining an kan mi thom running bom lo bangso aparagum school kelana du dia pan hasil bangso pena prang abang ke anu ka plek siklem tani nili kan mi thom an non running bom lo bangso school long kawe bang ke itu technology school tame building ta aban side lo da repairing same ke bang we la panang ke pipe as building pik lo asi la bangso school long ke sumar ke du ke thak ke charli adim an ta tumar sai akimi ni tum long de langdam pulotang te difu town pen kelochet ba hoi ajek an bang ke commission a school si thegam long kita me inglong ajeng an ke dak ni to dim chot lak bure ta hai sita adani to pada grum long ke binyani anta me la bangso school ke ka develop bang ni li thegam long la je ni li president claim bom lo sita me ni li ki claim long tang anakam na ban ni phanai pi atson an ke ni li wan bom lo sita me la dak school sami building mission ave floor ta ave lo la pen da banderi wa ta ave la pen da school along la kichu junji phan kitung gidang kitchen room sami mission ni tum hana pipelang la pen apar sami da cooking bang student ke pining an bang nang bat ulo sami kitung gidang bang ni wet pen ke siksak ta thita la pen apar sami ni ke chuni din gang tung bang ke da ni li long education board chairman ake hai sir Jorong pi apan sami ni li ake hang pon padolo sita da na komri pining an sami bang gelang je alang li bang te da ki duk kisung alang li thek long pen ni tom phana rap pon thegi usini le ning thelo ta me alang li pinon ta me na rap thek thela pen na hom bi thela ase alang li phan ta me na khomri vekji apan da a school phan ta me na kharap na ke piwe ki phan chuni ro la pen par same ni li chuning yang tung bang ke dak ni le MC ke sing hon na bang sar ko che bang pi alang phan same chuni ri lo je ni to apara grum no hawar apar same la dak ni tum ke area ke thom pen police center se ke puri stame pinian stame school mission ta ve la pen police center nang le lo ko stame dolo pen stame dak ke develop bang thelo da lo je dak ka do bi thek long je bandiri wa ta ve pen school hem long mission floor hai tame hingula sila hai tame nang rap pon pen school sumar same ani parong thegi phan na pen rat tung same ani kang sap lan si longi non man master bang an da nona mala da invel lang posting bang ke master kenang dolang master bang ke kenang dolo je non na kai bang ke sir ni kan thong bong ke theng long teng ke sir dum training do pik so training do ping ang bong pen da school bang kang hab do ase la bang so phi ke than nun ji phan awar sai da lo ase da inut kenang sot so bang sini li matha da ase na pi vek son te se Kerbersi las council department of Hansame chuni ro la pe sir turam bong hang sir Hansame ni li chuni ri party lo midday meal la he hui bang ga son midday meal bang ke ibom lo la pen kitun abang ta inut lo same inut bet ama ta sik sak do mo pen li puya lo lang li same kunani thogi da ma phita do ta hai se inut dong sinang pilo putan te da ka pache large panama sai ji sini ma kana Therepo ni Pfizer ke par ni lakhain kora trok Dwarbaguri MAC constituency ke parlo lokho timung singnar arong arayalong DRP Kungri Waterfall lapen picnic place along tourism retail inghi kahorida Karbianglong ke Seranglong pule pudata henunilo athema sai ka chutikia ling tame meo lapen ke kiju ikilangadim seta me pik lapen do me pikam Waterfall picnic spot pen chenglok ke Karbianglong si ke ong sitami ajahak waterfall picnic spot adim ke kapang thirabang avedet po pangram site ti asom si thek ponlo Lason Taptaksi Ladak Lokho Timung Singnar Arongara Yalongta Waterfall do sitame pang thirabang avisi aprang ke pangram su si padokoklo Lapusona pura hu Dwarbaguri Press Club abitung atumpen Lokho Timung Singnar Arongara atumpen Waterfall Committee sengpon detlo Lapen amen sitame DRP Kungri Waterfall pusi irponlo Lapen DRP Kungri Waterfall Development Committee chedong sarpen ar pusitame chebat ponsi President Rajesh Terong Secretary Rangsina Bay Financial Secretary Robinson Killing Vice President Longkiram Hansiatuma Phan ar pu pekponlo penke pinnang an sai sitame klempon bomlo penke kidam tangarni memorandum alo sitame pazurdamsi labangso waterfall along pinnang an develop asai ke klempon jia phansi memorandum alo pazurponsi puthot
Theria Chiklo ni Pai Sirukia Parni, Tourism EM, Retails Inghi Sitame, Picnic Sport along. Humridam. Labangso ka humridam along kachetong dun lake Timong Singnar Arong Asar, Boron Singnar, Lapen Bajong Kro Arong Asar, Suren Kro, Dia P. Kungri Waterfall Development Committee, Rajesh Teron, Rangsina Bay, Robinson Killing, Longkiram Hanse Pencheng Lok, Pinnang An, Kethe Kedingatum Chetong Dun Rinti. Lasi Pinnang An Development Asai ke Klempon Jiaphan, Klempon Popusi, EM Retails Ing Hia Hinpen, Lamchak Chipitika. Lapen Lapu Timong Singnar Arong Asar, Sitame Ladak EM Retails Ing Hi, Nakahumi Tegapot, Choro Pik Anuputa, Choro Pontu. Ya pi kungri picnic spot along nili nang kecetong dun long dak rong sar tumpendang lok rong sa asor kadu we phanta ninga klong pen choro lo la sipini dak kewang pen dak akenang sot ko sonsi pa develop je putha ka bangke pini dak rong asar tum pen nili phan lam nang paklang dun pen la so lama puthak nili dak lokele misi mate Karming Thomas Council Richard Tokbi lapen Karming Thomas Council CM pansita melo nili la lama puthak palepo si dak akenang sot ana bangke nili tuma department along pentame chingwai chingsai po la si non kewang jianing kan annual action plan along la hai ketha ponji aputhak nili tum chingwai pon po la si dak nili kewang pen kethek long abangke dak pu Plain district pen dami te bokhet la se dak a potential bang ke dak do la se tum jong se dak adim paklar pen palang mesen lo pro te anso se dak rong sor tum tame kadu we dak kiching thur awar sai si mesen son si long ji la pen dak owi ki mi tum riso jang tum ta menang se paduk lo la si pini dak kewang pen ning samolo la si ani ka prek nili a porche en pen si kupisi dak claim ji ma pu dak ani ka prek apor en me sini dak kewang ji phanta nili chi sigik ji la pen non nili dam si department atum pen chingwai si dak koson si ke claim mi ma la pen anso se palang mi ye putha ka bangke kaduk we rong asor ke thegi ding atum pen chingwai chingsai pon si nili tum ke claim pon ji phanta melo mo kewang jarni bangke ni tum chisik ponit po Duarbaguri Pen Rangsina Bay Report, Cut News. Tang tipini Karbi Prime Ta Birta Bangke Kangtonik Long Kadoka Vitame 2 me thak me Kurwang Thu.